Junior Efren, Imelda Guevara, at ding hanggang maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaga nakakarelo.
King lagyo na ning iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana at tula ning sinubling mebye Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Kaluguran kong kapatad, king Ebanghelyo tangeni, agkatana-kataning Ginong Jesus, ing ibayo taya, ing kasalpantayanan, at tiwalata mo kaya, at ing kaya mong Ginoo at Diyos. Manalangin tamo na sana tanggapan taya, ing pakalulo ning Diyos iba, batang maging karapat dapat midaon kaniting banal a misa. Ginong Jesus, yalok meking kabilugan aketawan, ing kapayapan ning pamikasundo king Dios, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. Hesu Kristo, pag nasan mong makikasundo kami karing sablaming kapatad, Kristo pakalolo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pignasan mong akit miing tunay kapayapan king kekeng sarili, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala nakatasana, king biye, alanganga. Amen. Abe-abe tayo pong ining purian, ing Ginong Diyos. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo,
Manalangin tamo. O Diyos, ning biye at malugod ming iba, ding matami ere ikit ing anak mong i Hesu Kristo, at ding talirimi ero tigkilan ding bakas daring sugat na. Makanyan man mitipon kami keti king lagyo na. Gawan mong malalam, matatag at alang kupas ing kasalpantayanan mi kaya, aginumi at Diyos mi, manggaman kingalanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Dakal lang tanda at makapagmula lang bage, ring dapat daring apostol, libutad daring tao. Parati lang mititipon, ting sablang talasal pantaya, king balkon ng Solomon. Alam metong man karing aliwang tao, ing may ngangas may kiabe karela. Agyamang matasya panlalawe karela, ing mabilog abalen. Makanyan man, alang tuknang ing pangarakalda, ring sinalpantaya king Gino. Merakal na lang merakal, ding babayi at lalaking mekyabe karela. Bunganing sablang daraptan daring apostol, ting tawong makisakit, makakama o makadase mo, luluwal dala karing dalan, ban pa maglabas ng Pedro, agyangking anino na, miras nanla ring mapilan. Ela mabilang-bilang ding tawong manibatan, karing miyayaliwang balen, apakalapit Jerusalem. Darala-dala ring karelang masakit, at ding alipnan, daring marawak ay espiritu. Kinayap langan. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Pasalamatan niya Gino, uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Pasalamatan niya Gino, uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Ding memalem ning Israel, bustan yung sabyanda, wagas sing lugod na at alanganga. Ding pari ning Diyos, bustan yung sabyanda, wagas sing lugod na at alanganga. Ding sablang sasambakeya, bustan yung sabyanda, wagas sing lugod na at alanganga. Pasalamatan niya Gino, uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Ing sikwildang bato, ring manalakad bale, ya naman ning linto peka masalese. Ing ginuya ing makirapat kaniti, at tunay makapagmula lang lalawan. Itiya ing aldo,
tinatag ning Ginoo, sukat tamang tumula at magsaya. Pasalamatan yaing Ginoo, uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Iligtas mo kaya sana, O Ginoo, iligtas mo kami. Papagtagumpen mo ing sablang lakad mi. Itang daratang king lagyo ning Ginoo. Bendisyonan me sana. Iba't king templo tanggap yang bendisyon. Ing Ginoo yaing Diyos meging maganakaya kaya katamo. Pasalamatan yaing Ginoo, uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Pasalamatan yaing Ginoo, uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Uling mayapya, lugon na lang ang gaya. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako iwan, ing kapatid yung kayabe, king kaya kayong kasakitan, at king kayarian ng Jesus, at king pamibabata, uli na ning pangayabe kang Jesus. Inugsera ko, king pulo ning Patmos, uling penaral ko, ing amano ning Diyos, at minye kong patutu, tungkol kang Jesus. Aldo ning Ginoo kanito, inyang liban na ko ning Espiritu, at kagulutan ko, dimdam ke ing masikan asiwalang balamo trumpeto, nga na, isulat mo king libro, ingakit mo. Melikid ko banlawan ning magsalita, at ikit ko ring pitong gintong tumpakan sulu. Makatalakad siya libutad dareti, ing metong nga bala mo, lalaking makaimalan makaba, ang gakaring sakong, at ating gintong panaling makababat king saluno. Inyang ikit ke, mirag sakong anting mete king arap na. Pinatong niya kanako ing wanan ng gamat at ngana. Eka tatakot, ako ing mumuna ating katataulian. Ako ing mabiye. Mete ko dapat ngeni, mabiye ko king kapilan paman. Tatalnan ko ing kayo pa yan king kamatayan, at king tuknangan do ring mete. Inyay sulat mo ing akakit mo, ing mapalyari ngeni, ating mapalyari king daratang apanawon. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maniwala ka kanako, Tomas. Ulingikit mo ko. Nuan loret ang maniwala kanako. Bista manera ko ikit.
Inginu manatili kaya kayungan, at kaya ka antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kanitang bengi ning aldo muring ita, mumuna ng aldo ning parumingo, mitipon la ring alagad. Pakakabat la ring pasbol king lugal nung nula makatipon, uli ning takot da karing Hudiyo. Di natangya Jesus at tinalakadya busal da nga nakarela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Pangasabi na niti, pepakit no karela ding gamat na ating katalintikinga na. Mesayala ring alagad panakit aking Ginu, pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Nung makananuna kong tinubod ning iba, makanyanda kayo naman tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana nala at sinabi na, tanggapan niya ang banal ay espiritu, nung patawaran nila ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la. Ing eyo patawaran, eya mi patawaran. Dapat ito mas, ing mayayawos kambal, metong karing labing adwa, alayo anyang dinatangya Jesus. Anya sinabi na ring aliwang alagad kaya, ikit miya ing Ginu. May kibate ito mas, hanggang wakit ding bakas, dimpako karing gamat na, at itagkil ing daliri ko, king katalintiki nga na, eko maniwala. Pangalabas ning walungaldo, makatipon lang pasibay ring alagad kimbale, at kaya bere ito mas. Makakabat la ring pasbul, dapat linubya Jesus, at tinalakadya busal da, at nga nakarela, ing kapayapan manatili kaya kayo. At saka na sinabi kong Tomas, lawan mo la ring gamat ko at itagkil mekeni ing taliri mo. Dalame ing gamat mo king katalintikingan ko. Naka mag-alinlangan maniwala naka. May kibatya ito mas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga ng Jesus kaya, maniwala na ka, uling ikit mo ko, mapalad la ring maniwala ka na ko, bistat man erako ikit. Ginawa yung dakal a milagro, miyayaliwang mala Jesus, kingakakit na rin kayang alagad, dapat elangan makasulat kaniting libro. Deting at yung kaniting libro, misulat la, ban maniwala kayo, king i Jesus, yaing Kristo, ing anak ning Diyos, at king pamaniwala yu, mikabye kayo, king kapamilatana. Kaluguran kong kapatad, ing mayap, abalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Ayap, mayap gat panapon po, kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Munang dili. Maswelo tamong maswelo ngening gat panapon na iti. Sinimbaya po kaya betay ngeni ing metong babaeng kikilalanan tamong indu ning kasalpantayanan keti betis. Metong ya pong marangal babae, re-respetuan da, ring egana-gana keti kimpisamban. Kamate-mate na pamo po ning asawa na. Palakpakan tayo po idang telo. Tantelo. Alam po. Abene po yung kapatad niya Ching Lita. Balutane po iting ebanghelyo, kwento ng Tomas, magduda. Ibatya po king ebanghelyo ng San Juan chapter 20 verses 19 to 31. Maralas kalyan tayo at lalatsyan tayo impa magduda ng Tomas. Egad meniwala hanggang ene ikit, menakit pureba na sinubliyang mebye ing Ginoo. Pero bayo tayo po latsyan,
At pagsisti ito mas kaniting pamagduda na, albenyo potlawenyo, itamuan atin tamon pamagduda king biye tamo. King ordinaryong pulayin na ning biye tamo, ning kay lulub mo naman ing pamagduda. Halimbawa, potang magpaalam ya ing asawa yu kaya kayong atin yung puntan, mimisip kayo at magduda kayo. Noya talaga munta. Potang manyad lang pera ring anak yu, panyaling libro, magduda kayo. Nung panyalida talagang libro or panyalidang load king cellphone da. Bahagi na po ning biyata mo yung pamagduda. Lalong-lalo na po ngayon kasalukuyan, dakal tamo pamagduda king gobyerno tamo. Magduda tamo nung talagang aintindyan na ing sitwasyon tamo, ngayon lalo tang magkasakit, uling mitatas ing presyo ning gasolina, uling ila edaman araranasan iti, uling aliwa ilang mamayad king sarili ng gasolina. Magtaka tamo na, magduda tamo na nung intention da, retang 5 tatagal presidente, anyang may conference la, anyang may labas a Domingo. Magduda tamo nung totoo talaga at tapat la, totoo kay sarili na, nung ela maglaram, ding tatagal a kandidato tamo ngeni. Magduda tamo nung incomlec, talaga mag-deliver yung tuto at ustong bilang, uling kabilang la, keng dating administrasyon, ilangan. So, dakal tamo pong pamagduda king biye. Okay mong magduda tamo king biye. Pero sabihan ko po, eta pwedeng mabibiyeng puro pamagduda king biye. Eta pwedeng milalabas king biyeng puro na pamagduda. Eta maging masaya at payapa. Dapat datang itang puntong talagang maniwala tamo, lalong-lalo na po itang akakit tamo, mas maragulya kesa kekatamo. Kalupadaretang mayigit na madalan kusang lub tino king mag-volunteer kining tatagal ababaying presidente. Apalyaring sumabik at magduda ka, pero ay moalingad, katutuan, may lang 4 aralan alibo. E bayaran, volunteer. So talagang daratang itang punto kembeta mo na talagang kailangan tanang maniwala. Ngayon, kutang po, makanano yung linipat ito mas, ining alagad, manibat kim pamagduda, papunta king pamaniwala. Makanano ng gewa, nanong milyari, nanong inisip na, o ba't mila ko ang pamagduda na, at meniwalay at pisyag ng ginuko at Diyos ko. Adwa mo pong bagay, ing isipan kong gewa na at milyari. Mumuna ini. Anya magdudaya, menintun yang prueba, katunayan na dapat yang maniwala. Menyawad yung prueba, hanggat eko atagkil, ding gamat ko keng katalindikan nga na, hanggat eko asalat ding sugat, king gamat na at kempitis na. Hanggat eko akit sarili kong mata, eko maniwala. Menintun yang prueba. Ini po imumunang hakbang, bang kanita mawala yung pamagduda tamo. Manintun tamong konkretong prueba ampon katunayan. Atin pong metong sasabi ka rin ng tatagal presidente, alalaki, na ining babaeng tatagal presidente, matapobreya, pangmakwalta yamo. Well, okay. Sinabi na ito, matapobre Lenny, pero ingkotang nanong prueba, manintuntang katunayan, ating katunayan ini. Albenyo po ring bale, daringgang tatagal presidente. Iisku na sinabing matapobre Lenny, at inyang mansion king Ayala Alabang. Imani Pacquiao, may kasali ang mansion king Forbes Park. Iping Lacson at inyang maragul ang mansion king Ayala Alabang. Marcos at inyang maragul ang mansion king Forbes Park. At Lenny, piningawsan ng matapobre, makatunay niya king Eneman Bale, kaya niyang katuwangan na, 2-bedroom condominium yamo. Ninoy matapobre ngeni. Kaya pa, alagana ning metong maragula mansion
King Forbes Park, may nayeng 20,000. Malatiya pa kanita. Eh? Sasabihan mo rin Eleni, bobuya, lugaw ya, layang balo. Well, prueba. Nino mong kandidato, ing inendorsuda, denggang universidad, ampong kolehiyo, ampon may mag-aral ataw. Nino? Ini mong babaeng kandidato, retang adiwang lalaking kandidato, nek lang. Alang mag-endorso karela. So manintun ko pong prueba, na kayo kabud maniwala, wapin, lili. Dapat manakit kong konkretong prueba. Anyang atala ng Tomas, ing sugat na ning Ginoo. Anyang abili no ring gamat na, king katalindikan ng Jesus na may sugat. Kanitaya pa meniwala at pisyag ng Diyos ko at Ginoo ko. Amen? Amen. Kadwa po, maralas sasabihan tamo, to see is to believe. Dapat akit mo pa mo, bayo ka maniwala. Okay, pagbigyan tayo po ito, to see is to believe. Ito mas dapat ikit na. Bayo na pa man ikiting sinuble, mebye Ginoo. Dapat ikit na nanong gagawa na ng Ginoo. Ikit na makanano ng pepakan deng 5,000 kapamilatanan ng 5 tinape. Dapat ikit na makanano ng papalakaran deng masakit deng lumpu. Dapat ikit na makanano ng kakaulan deng pakakalulo. Dapat ikit na makanano ng babiyayan deng mete. Dapat kanita pa ikit na at meniwalaya inipin ing Ginoo at Diyos na. Kailangan manayang atalano paritang sugat na ali. Dapat ikit na talaga. Pasibay po, halimbawa ka rin yung tatagal presidente. Eko po maniwala ka rin pangako daw. Eyo pa atatalandeta. Ela pamilyari reta, pangako la pa reta. So itong sabihan ng ingabias po tangya yung mahalal, tsa 20 pesos na yung kilo. Eko po maniwala ka nita. Umunan dili makanano ng gawan nita. Or itong sinabi ng pagwanungan bale, renggang swatter, Manila. Alapay ta, ko pa maniwala ka. Inglon yung nano ng depat da. Nano ng gewada. Halimbawa, nano ng bill king Senado, king Kongreso, ing apasarda, anyang atsula ka rin. Simple mo. Ining babaeng kandidato, at no kasanting, no karakaldeng bill, apasar na. Dining aliwa. O nanong gewana, may kipangano ka ring farmers, miluklukano ka rin kalulo, gagawa yung programa, bangkanita aso panala, ringking laylayan, gagawa na ning president, ning kandidatong babae ita, pero ining lalaki, wala. So, lawen tapa mo, nano talagang agawa da na, nanong atalan tamong asabi tamong gagawa na, at kanita ko, maniwala. Amen? Amen. Pero ning kay po, to see is not to believe. Ing kay kabaligtaran niyang katutuan, dapat maniwala ka pa, bayo mo akit. Tauli pong punto. Okay mo pong magduda tamo. Okay mong magduda tamo kimbe. Ing masakit, potang pipilit tamo ing pamagduda tamo, bistaman manakit tanang prueba. Itong masakit ang pong malungkot. Okay mo magduda tamo, pero potang pipilit tamo pamagduda tamo, kabisang maniwala, mo ring tanggapan. Bistat man akakit mo na, ing katunayan, ita, ing mas makalungkot, ampon masakit. Waling maniwala ko po, ing kabaligtaranan ing pamagduda, ali pamaniwala. The opposite of doubt is not to believe. Maniwala ko po, ing opposite na ning pamagduda, wapin ing katapangan. The opposite of doubt is bravery. Maging matapang ka,
ating panalakaran para king katutuan at katuliran para karing sablang tao. Kanita tunay mong apasyag, Ginuko at Diyos ko. Amen. Ipasyag tayang ining kikatang kasalpantayanan sa salpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tuto, alina lang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk na ning Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabiyang pong menga mate. Sa salpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biye alananga. Amen. Kapayapan kay kongan, ing pagnasan ng Jesus karing kayang alagad. Adwanta kaya ing pagdala ning kapayapan ing kayang iglesia, at ding sablang tao, nuka rin la paman. Nga tamong manalangin at sumabi, Ginoo, ibiye mo kay kami ing kapayapan mo. Ulitan taya. Ginoo, ibiye mo kaya kami ang kapayapan mo. Ginong Jesus, ibiye mo yung kapayapan mo king kekang iglesia, king sabla ng pamiyayaliwa, bustan mong misan metong yaking kasalpantayanan at lugod, at bustan mong maging kasangkapan nening pamikasundo at kapayapan, busal ding sablang tao at bansa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ang kapayapan mo. Ginong Jesus, ibiye mo yung kapayapan mo karing sablang magdulop king katutuan, king kayapan at pamakidamayan, ban atoklasan day ti keko, kapamilatan da ring taong may katuklas at malugod keko. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ang kapayapan mo. Ginong Jesus, ibiye mo yung kapayapan mo karing sablang bansa, irap mo ring misasagsagan at migigerang pangkat, king pamilibayan na mano at pamaninton paralan, ban alutas ing karelang pamisalungatan, king meto nga espiritu ning hustisya at pamitambayan, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ang kapayapan mo. Ginong Jesus, ibiye mo yung kapayapan mo karing sablang daralan kasakitan, dinan mo lang kasalpantayanan na ating sapatatetagan, mangat babo karing karelang takot at kaplas, at bustan mong talakad kami siping do, anting makidame kakaluguran, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ang kapayapan mo. Para po karing kapatid mong mag-birthday, Abreta Manlutak, Cristina Lumanog, Doraida Morales, Leon Marcel Sumang, Rosalind Morales, Alberto Ocampo, Vice President Lenny Robredo, Christopher Justimbaste, Jaira Magtoto, Jesus Gueco, BJ Luis Guanlao, Joelyn Bless Montemayor, Ampoy Jesus Maglalang. At para po karing kapasalamatanda, ring familyana ni Miangubye Victor Mendoza, Angelita Bondok, Edwin Gaza, para karing special intention ng Peping Bituin, para king Kaladwara, Ritang Victor Mendoza, Ernesto Villanueva, Ampoy Jesus Razon, para po karing sarili tang intention ding familia tamo at para king bansa tamo na magsadya king daratang halalan, tahimik talangening idawon king Dios. O sinubling may biye Ginoo, bustan mong miras kaya kami ing kaya kang tula at kapayapan karing sablang aldo, ipagkalub mo kaya kami. Manatili kang kayabe mi, nginit kapilanman. Amen. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan saning Ginu, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, king kapamilatanan ng kasalpantayanan at binyag, megikeng bayo mong lelangan. Tanggapan mo iting ain ng kakambalayan at idala mo ka king tulang alanganga, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. King Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka Isipan niya at luguran ng Diyos. Isipan miya at Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matuloy ng pasalamatan da kang parati o iba kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Pupuriyan da ka kaniting lubos maragulatula kaniting pamanyubling mebe anyang i Kristo meging talapagligtas miya. Uli nita, kambeda rin sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay bami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinapay ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pira sune, at binyene karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batnaning hapunan, kinuwaning kalis,
Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayong disipulos nga na tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang, katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ing katawan at daya ning kang anak. Ginoo alakang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming miyangubie. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapurian, pot ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang ngini ponting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Itangan po, Ipami acubanwa misamba niyang lagyo mo datang ke kami impamaghari mo ni pamintuan niya ing loob mo keti sulip antibanwa keti sulip antibanwa kakanan mi King Aldo, biemo King Aldo ngeni, at ipatawad mo ding salamike ka, antiing pamamatawad mi. Karing mi kasalake kami, emo ke ipaisaw kintukso. Nune ikabus, king marok, ipami.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalolo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian nating kayupayan ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kayong iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapana, ning Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kaya kaan timorin. Matula tayo pong ibigin ing kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan, peace be with you. Kapayapan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad tamo'y tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, tapos yag kasmi nga mano mo at kumayap na ako.
Una ko po rin kapabaluan, mag-umpisa po bukas, Lunes, April 25 hanggang Miyerkules po, ikamingan pari keti kapampangan, mitipon ke po para king banwahan ming updating. Kailangan mi naman pong manigaral lisyon, mag-review karing bayong lisyon na dapat ming abalo. Paki pangadiyo ke po. Kay bat April 28 to 29, malaw siya po in kakatamong parish outing. Maganap ya po iti king Ambay Beach Resort, malapit king Botolan, Sambales. Overnight ya po. Anya ita reng tuki, uling talaga pong masakit po indakal. Limitado mo po. 5 representante balang organisasyon at 5 representante balang chapel coordinators. Okay? Chalima mo po at mamayad lang 1,005 para kareng 5 areta. Iba't ya po kem pondo da ring organisasyon, pondo da ring chapel, barangay chapels, para po makotamong alas 5 ning Huwebes, April 28, may balik tamo po kay Batmegto ning Biyernes. Kailangan pong magdalang sariling panugtuan ang pong hapunan, ing sagot na po ning PPC in mong almusal, kay ba't itang panagtuan tamo nung atin tapang tagan itang pengan tamo itang milabas ayeldo. Okay? Kay ba't kanya-kanya pong dalang saken. Ikay ng balang maninton sa Kenya po. Okay? So, panupayayo po, etangan mituki, limitado mo. Deta mong chalima balang organisasyon, magkit na kaya pong aduang dalan. So, nung atin pong etuking organisasyon, detang aliwang organisasyon, pwede dong i-fill up detang pwesto da po. Okay? Kay ba't karasta mo po, Biyernes, mag-umpisa na ing novena para kang San Miguel. Kaya pa po balo no ka rin iting novena uling siraya ing chapel da. Kay ba't atinta mo pong mass wedding nganing June. Deta pong kakilalayo, kakaluguran, kamag-anak na epakasal pisamban, pakyabayo po karining makipag mass wedding, libriya po iting kasal, ketikim pisamban, maganap ya po ken June, pakibiyo po ring lagyu, karing CWL, ban kanita alingon danala, ring papelis, kailangan yung isa diya. Kaya rin na po ning kumpil, first communion naman. Makaschedule pong mag-first communion, mumunandili ring lalaki, keng May 7, kay badeng babay, May 14. Metong mo po yung practice da, April 30, alas 7:30 ning abak. Kay ba't mangumpisa la po itang Biyernes, bayula mag-first communion. Kay ba't taulipundili, ring Couples for Christ, mangumbirala po for 8 consecutive Saturdays, magumpisa po April 30, alas 7 ng bengi, keng Virtual Christian Life in the Spirit program na ibiyada po ring Couples for Christ. Dito pong talasawang epamiyembro karing organisasyon tamo, agkatanda ko po makyabe kaniting mabiye virtual meeting para karing Couples for Christ, makasaw po iti king pamiyabe-abe. Dito mo po, dakal pong salamat. Nanuman detali, pwede ko pong mangutang keniking opisina. Tauli pundili, malapit na po ing kakatamong halalan at importante po iting gampanan tamong kaganapan para kim bansa tamo, para karing anak tamo. Anya minarapat mi po mga di tamo, manibat ngeni, hanggang king tutuking Domingo, hanggang bayo eleksyon. Yung pangadyan tamo po, ay ordinaryong pangadi, metong yang dalit. So retang makibalo kaya kayo, ken kantang ini, tutukila po. Yan kanita, panamdaman niya po yung kanta, pakaisipan niya, yung gawan tamong panalangin, para ngening daratang halalan. Talakad tamo po, panimuna nakatamo ng choir, kaniting dalit tamo. Saan kami tutungo? Kaming makasama
kasalanan, saan kami susulong? Dahas laging kapisan, Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw, poon ang hantungan. Sino kaming uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa kim na umiiral? Sa sino man sa Diyos mulat, katarungan magbubuhat. Saan kami tutungo, Diyos amang makapangyarihan? Sa gitna ng mga pangakong walang laman, sa dilim ng paglilinlang na huwad, sa mga dating bulok na sistema, Panginoon, akayin mo kami, itulak mo kami at bigyang lakas lumaban para sa katarungan at katotohanan na ikaw lamang ang tanging makapagbibigay. Alisin mo kami sa pagkamanhid at pagmamatigas. Iligtas mo kami sa pansarili at makitid na pananaw. Gawin mo kaming mabait, kagaya mo, may malasakit para sa iba at may paninindigan para sa aming mga anak at para sa bayan. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin, sa pakikihamok, lagi nating gamitin. Karahas ay pipiitin, kamali ay tutuwirin. At para po karing familia tamo, at para kimbansa tamo, Bapong Maria, mit mo kaking grasya, Inginong Diyos at Tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ni ngatsan mo'y Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipadalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen Induning Diyos, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Ini po ing simple tamong assignment. Munta ko po karing siping yung bali. Pakisabihan nyo lang. Or eman kailangan munta karing siping bali. Pagsabihan nyo po ring familyayo, pating sarili yo. Lakoyo, na numan pa magduda, karing pusoyo. Ita mo po, salamat po. Ating Ginoo manatiliya kaya kayongan, At kaya ka antimorin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at din kekong familia. Ingib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat King Diyos. May pabengi po, dakal po salamat king kekong pamanagon, mimingat ko po king kekong pamanulit. Good evening po.